Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doumbe Mwenyezi Mungu ike nganywa nono mjuha wa nono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yalijailie ejoka naheri hun duniani nana akhira ho hanza hahe kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ya hifadhi wa kumuronsi pia. Wa alaikum salam Mama Juwaida, wa alaikum salam Hasanati Mfaume Naida. Watukufu wa Jamalif doomba Mwenyezi Mungu yarinike khatima njema na mwisho mwema, ya hifadhi wa Komoronsi pia, ya hifadhi Maislamu. Wa alaikum salam Soumaya Saïd. Partagez le direct s'il vous plaît. Na partagez au kazi message zaleo, message zaki usikiti fuzombili, message kao Mwenyezi Mungu na rihafadhi. Wa alaikum salam Mamadou Ay. Wa alaikum salam Mohamed Mana. Wa alaikum salam Ibrahim militaire mzee wa hangu, président Wahidaoula Hakim Toukouf. Longue vie à vous, monsieur le président. Bonjour Famadji. Watukufu wa Jamalif, zino message zilo très important, message zilo muhimu, ikao zombili zaki usikitifu, zombili zaki usikitifu, ikao johanza nyonelemu ikao ngamredungao, mpartage au maximum, hata emakariboshi wanjie wadokusuru haziroho, owa Komoronsi pia wanjie waridunge, owa jibiwa onizoramba ilizi change waridunge, owa tukiwa o wadoli wona usikiti hazemua, haukaya ngabo wakauranza walienga o ngabo wakaulienga waranza o, zonti pia zozo jomkinishiha, haukanga jokaya manadamu eka kina ya nisho ikao do yaona o, yohanza uo ikao, ngujojo mvumbua nai, haupeu. Wa alaikum salam Mama Nadia. Watukufu wa Jamalif, na mpartage ye message, na mpartage ye direct, hata wanadamu pia wanjie, ekasar wasuli plus de 100 quelques personnes do 4 jours di sorongo. Maraba meji Mohamed Mana. Haukaya ngabo Mohamed Mana mbili. Ngabo Mohamed Mana wewe mtukufu, ngabo Mohamed Mana kalboshi. Ngabo Mohamed Mana wewe Mwenyezi Mungu jo utukuza, haukaya Mwenyezi Mungu ahubaruhu njema. Ngabo Mohamed Mana kalboshi kao nsujwa ola mdo wa daula haki je sais pas qui. À chaque fois elle m'insulte, elle me parle du mal. Merci beaucoup Hasanati Mfaume, merci beaucoup Mama Juwaida. Et Mohamed Mana mzima nsujwa wa puhanda ou je sais pas. Cha woyo ndunga juma undeya na unatake na unimenase na komante bianza oshaga mjoka ye Mohamed Mana yako yo. Alaikum salam Mama Shaima de Mohamed Mana ikaonge ndunga wabanu. Mwenyezi Mungu utukuza utukuze, haukaya wemru ko ukoza nezembi ziko ujiri, wemru ko utabiha nezembi ziko ujiri, ngasi wadzima ilizi change, haukawa wemba bamlezi Mohamed Mana ikao do nidungao. Shanga wa Mohamed Mana ya vili nsujwa liyo daula haki, nsujwa yo ya politiki, yo ya rohombi, shanga mjokaya wemru mduhazi shakati na madeshi keka na madezi gajeto dongo lianzao. Merci beaucoup Manama Muslim Ben Moussa. Watukufu wa Jamalif, garanzol wasudi 100 personnes de Djwani Sohamba ze suje kado lonizo. Partagez s'il vous plaît. Mwenyezi Mungu na rinike khatima njema, ya rinike musomema, ya rjale joka naheri, ruwanesi ya ukaya. Mimi turamu mitido tsatsa na jwaba gamruhambe zo ikao donanzao. Gamparso miumba parsa menasizi njina hizo shamuona mabibi, maona makalibo shaukaya. Odora uwa monziani, sheka wajua kawo njilia, wajua ujilia shababi. Watukufu wa Jamalif, na mpartage nge wakati mabienze suje kaudo lonizo. Wa alaikum salam Satulu Tahia. Mwenyezi Mungu na nike khatima njema, ya rijale joka na heri hun duniani, ya ijale kinyo wanadamu ikaunga mnidunga unganywa nono ranyireze fami. Bahate makalibo shwako ulienga kwa rufumbwa nai. Mwenyezi Mungu ya watukuze, ya wanike mvuu na suha wakensi juma ulifumbwa nai na ulienga, haukaya ya boyamba heni ya engwa uo hauni hanambanongo. Merci beaucoup mon frère Ngadjona na Manama Muslim Ben Moussa. Watukufu wa Jamalif, gamina message mbili presque za triste.
Bonjour Fatima Aziki. Message mbili za triste. C'est très triste. Chaga mjokaya imarenda na iko na parojo na ukaya izo zombi. Bonjour Nasruddin Hassan, mon frère. Imarenda na oui, merci beaucoup Ahmed Benchek, mon frère. C'est gentil. Imarenda na iko na parojo na ukaya zombi. Bonjour Nadji. Kwa na parojo na ka zombi. Shangar jo uzamba ili Mwenyezi Mungu juu ya ukaya ye communauté hatu ngiombi shangar ambao ilizi change la anla kakana utona ukaya rideza katsu change au katsu hamba ze sujet ka dolonizo au kanga monokaya hama owenju goma kwa kibu mdeza kamtu partage shaijo kanjeme kam partage ilandu pia wanji. Wa alaykum salam Helen, wa alaykum salam Nasima Atumani, wa alaykum salam mama Fatima Ahmada, mama du cœur. Watukufa jamali fiza sujet ka dolonizo sujet nzima ya couple. Oui Yahya Mohamed, wa alaykum salam. Sujet ya mbaba katujwe mbaba wa hitima ya zaya mwana autiste. Haini mrujo mwana autiste. Gamjokanga mjua fasili ya mwana autiste. Ya autiste. Oyi mwana ikao yeti mwema, yekaka tranquili, yekaka nsiwadzima, ye trouble esprit, ikao hazaya mwana autiste. Na mwanamshe hazana wanaume waili. Emna mwanamshe autisti mbaba hahe hamitsa hamli. Emjuwaje ukaye mbaba diale mwana. Wa alaykum salam saluli zazida. Emjuwaje hohamba mbaba diale mwana. Wa alaykum salam Muhammad Asumani. Wallahi wangu mtukufu. Mwana autist ikawa mbaba hahe mwenye humzaya. Wa alaykum salam mama Yusra. Wa alaykum salam Maliza Hassan. Mbaba hahe mwenye humzaya hamitsa. Wanugo jabotula. Yewa juwaje ka hamitsa na mwana autist. Hazambaji, hajuwaje, wanduwa juwaje. Kabana mzaze utso ujua. Ekanga bozarende shuhoda honi. Ikawe mwanawe yekaro haitsuba koda honi. Ekangu roho bohu jama specialist. Na presko huwa na washe waja watu wangale mwanawe. Mbaba hahe yombele hundar marandevu haku. Ye mwana hahundri hange mziro. Gena 5 mois à 6 mois. Nzaza hahe hahomorambu wake mwana hahe autiste nge mziro. Badala mbaba hasivakasi komora. O wakati mbaba harenge mwezi kagondi yafanye mwezi komori ya rejei. Wa alaykum salam. Gondo yafanye mwezi ya rejei vakansi Unufaransa. Mbaba abasarzamba onge na 3 mois gondo yafanye 4 mois. Rangu mzazi ya mbaba ukaya ye mwanange mziro eya mitando na honda honi ngajo ya ukaya karitina wanaume wakojo da honi ye mwanarlona ye mhu de mwanamshe gena kelage e mwanamshe ngena 17 18 ye autiste. O wanaume wauti wangu wala wao supermu ya johamba warenge mwanamsho hawa mita shawa wangu walona 9 ans na 12 ans. Mbaba wakati ya sakomori mzazi hajua katuele wa faiblesse za he mwana marabi harangu dolo dobi kwamba uye mwanange mwadi wana problemu. Mbaba banda harambu wakayedo renge mwana autisti yomrumia yika oblige yafanye msafara ya bengu sokomori haruma mashuhuli ya mwanzani wa he finalement bo yasiha ika obligatoire mzazi ya bali mwana odola pitali hede hambilo ya mwanange na grossesse. Mzaze hapara mbaba hamambia mbaba hajipalpite ikaubidi ya vezi ya hubirie mrumshahae ya reje wajua hundo solisio ya mwana ulomwade autisti ya mbaha mitiwa mbaba kajaja ngarudola fanye 3 mois. Mzaze kajaele wa hambie mrume ukaya ikaubidi ufanye mwezi uje asuive sava se savoir. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam zimbaba la shumi. Ngarjo huja harmwe sujet ridetaye. Ye mana mbaba ya mbanda ye na mbaba ne fami harungu anzo asome hitima. Wakati ka mbaba haji perturbe mbaba haji baba isa katukiri ya rejei
pourquoi tsorejei faransa bumbaba wa alaikum salam mama Yusra mbaba yarenge mwanahe autiste ya mlazio ya mita uongo jo fama gobani ya boba kifaransa ba kikomodu tirejei. Deuxième sujet, manyanyasi mwanamsha ikao hakawiyeshi homaore ikawe mhuahe de mhuahe yo kahunu Faransa Marseille. Boom, mwanama bodli. E mhuahe yo kahunu Faransa Marseille. Deuxième sujet, ikawo hazayawana ye sujet ningi ya mfanana na sujet ya mzazetsuo yeda ya rengo wanahe o wana wahe mwanyanya mbala ujahunu ya rengo wana wala ya mbaka tunike mwana bada hawaswili shema na rambongi yo mfananaje mana bangi yo ngefanana na odokaya ye mwanamsha wengi mayoti halolwa ni mwanamme maore e mwanamme maore wo yedo jafakansi Faransa yedo jarma formation Faransa yerejei mayoti. Oui bonjour mlimi asimini yorejei mayoti. Finalement harenge mwana yemzima bada wazawa na wararu harenge yemhu hajahambeshe mwanyanya wahe mrumsha hahe ulohunu Marseille yemrumme yedo jahunu yosaza mayoti. Finalement olamrumshe oui madame Ahmada Zainou mon frère, oui Sarah Ahmada olamrumshe haisheke mrumahe halola e yakaumwambia kajamwambia ukaya halole mwanyanyuho. Subhanallah watukufu mwanamsha uloma yote emrumahe maore mwanamsha mgazija hazaya wanawarardaine mrumahe emrumahe de déplacement yote jahunu Faransa yofanya formation zahe haziereje harenge mwane mzima hamwere mwanyanya mrumshahe hunu Marseille mwanyanya mrumshahe uwede mhu uwelo hunu Marseille uwede mhu. Finalement ula mwanamshe hafanya msafara bada haishake mrumahe halola shaka jambile mru ya mlola. Bonjour baba mama kajambile aye halola mwanamshe mumda ngudongo ishake mrumaho halola hauke mrume kabatubira mezimine haumezimira rungutsongo ja Faransa. C'est vrai ujarma formation wa alaikum salam Muza Irwad yo ujarma formation so katila heno katinguju hamileke mrumaho halola ya mwambia kajamaba kalole mwanyanya halawahu la hafambie mrumaho ukaya deja gamanzonjeni ya shi Faransa wa alaikum salam mwana zina mrumaho ya mwambia non kejabidi eske ngebegeo parce que na idamba ngebegeo et quand tu bégues gamjo remaze kweli ne GM et quand ngebegeo gamjo nabi en tout cas tu vois pourquoi begeo je sais pas ola manamshi haja boya jaza unu Faransa balo wana hede ha héberge wane mwanyanya hakahula hiyo de wakati yakaujo kaya bale mrumaha he halole mhuwahe. Subhanallah. Deuxième sujet, watukufu wa jamalif garenda wa haruma ze sujet wa alaikum salam Malek Abdal rumambeni ya ukaya baike mrunge na nyonga ono aluna zembe dukir tsowa waza ritsouriya gera beho wana nezi change wallahi karna uparojozia. Watukufu garenda haruma sujet ya hembaba autiste ikawo yembaba woi hari ngebegeo je sais pas pourquoi watukufu je sais pas pourquoi bon nsujua zabari wale nsujua zabari shabo na mzimba virango alaikum salam Natasha je sais pas pourquoi ngam activer PC nzima bon ici a toujours ngebegeo alaikum salam Warda nsujua ngam partage arme iPad. Avant ça, il y a eu parce que c'est bloqué. Désolé parce que je vais partager. Je dois partager mon iPad, je ne sais pas. Na mette zekeli et kabasagam ni chilia. Na mette zekeli et kabasagam ni chilia. Na mette zekeli et kabasagam ni chilia normal. Et kagam ni wona que tu bégues gam jona bien parce que quand je bégue, il y a un jeu direct. Un jeu direct parce que je ne sais pas. Gebege hawa basa sava
Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarnike mwisho mwema. Okay. Yembaba wala hakadene mrumsha hahe dadala wazae mwanamzima mwanamshe wode mhu gena 17 à 18 ans ikaw mwanamshe ye autiste. Haini mrugujo mwana ulo autiste. Mana autisti oyimana ikawo yazalwa mwade. Ikawo yesprit yahe yotsi tranquille. Yesprit yahe yotsi tranquille. Mana ikawo izu yafanya uyeka jirande compte wode mwana autiste. Hazana wanaume waili mzima gena 9 ans, mzima gena 2 ans. Et mwana he mwanamshe ngena 17 à 18 ans. Wa alaykum salam Siti Hassan. Ce qui est pur c'est quoi watukufu? Ye mbaba ye mwana bo jama specialist hodahoni wajawa do tunde mwana. Na bo huja kwa japaru jama specialist yabo batsake para e maparongo yabo. Rajuhamba wao do wamita. Ye mwana ikadoro hawaeche yoto bakoda honi. Eza jiri hindu watukufu subhanallah. Ye mbaba yo ujwa bale mwana hende haroha. Hambala hende mama docteur ma spécialiste de temps en temps. Yija ye mbaba haja fanya msafara hambangu sokomori harmashuhuli ya mwanzanu wahe. Baada hambangu sokomori mashuhuli ya mwanzanu wahe valanda bo deja sara mbazi remarque zahe mwana ulamna mwanamshe autiste badongo urabiha. Nausée de temps en temps wana faiblesse yengu yeloka ya vomie ya klabo hunu faransa seza he yambe godorma shuhuli ya biemru mshe banda hamitie mwana hae autiste subhanallah. Mwenyezi Mungu narponesha zindizo mwanzo tsuluza babu majini zindizo mdoskiti ya bolzwanonizo manjorde njarmasia sana mafiti garjo zamba ilizi change mdoskiti ya zemo sambale ku wallahi na Mwenyezi Mungu hajasi zahe komor banda si komor habagu dorma mashuli wala mzaze shaha homojuha shaha nu vraiment ni wazaze mbuka tumwelewani katujua kaya eske mzazahi mwana wega jaka urambua ze efe zahe mwana ulo autiste ulo mana ikawa ulo na grossesse même pas un mois 2 mois 2 mois ikawa bidi usante ze efe za marabiha na faiblesse sha autiste wubtimlika mana ulo autiste wakaja just na bembu par son faiblesse à 100% wutsungo na hula hede hunu hajusaila halatsahula harambia de hula hafanya zila yabo ijomkinisha mzazaho morambua ijomkinisha mzazaho morambua shahaka wasula ma 4 mois à 5 mois nzadzeka jaelewa. Wa alaykum salam Hadija. Nzadzeka jaelewa habale mwana hende docteur habe mwana ngurabi e mwana gina qualité zinrajina qualité kawo izoti de qualité za howade wahe au zaheli yazala ya autiste hende hula hende ambilo bana mwana wenge mziro et mwana wenge mziro. Wa alaykum salam mwana Shaima. Mais le cœur s'il vous plaît, essayez de mettre le cœur et le GM s'il vous plaît parce que nga wa signaler et ma kalboshi nga wa signaler yabo kam meto ze cœur nga jotso ge ma kalboshi wa puheza mvu nani kam tuka ze cœur yabo Facebook nga jona ukagarambo message kao ya N message kao ya peu yabo nga jo bloquer direct yede manen abade nga bokadi manen begger wakati le lamrumshe hapare mruma hula komor hamwambia tsede situnde mwana samilionge mziro na hundaho ni boka huja wangu wisafi fazla alaykum salam ili johabe wanauma hahedi walala nae wamita no wanauma he wango watiki hata superme ketswa dawa 9 ans à 12 ans kwa tula wa superme iwondo la Giovanni ola mzadzambe mrume habafanya uje bi mwana we hamitiwa jeri tunde nzaze katina fikira hemrume na mwishiengo nzaze katina imwana mshegena 17 à 18 ans ikabidi katimize 18 ans normal nzaze katina fikira hemrume yemrume hasi même pas un mois que jatimu na bala de vacances ya un mois mama shughuli hapare mrume yemrume iwa yemitalo en tout cas utizambe wanwa tizijue ziharisi tiremana n'importe quoi mbaba wa peu hamanda we n'importe quoi
uo mwana wa usitirilwa mwana uko usitirilwa do luneza kilizahe enda jibitsa kafa wanatoa be mwana ule mwanza shonga shawo mwana mmade wukujo gamsitilwa hingi bombebe sinema hambie mrumshi ha utizambie wangu sitile mwana utizirongowe utsambie mbamru risijija para naibu mjo habaka mtwambia wangu yeke mwana woyi hakana ankili hauye mwema hauye timade ambaye hende hajili sapa wangu kwa sitili ondwa tijue shamana ikao ye mwade autiste bo sinema hamambie mrumshi okaya utsambie mbamru tsodaza ondwa tizijue ola mrumshi hadide mrumeyaje kajaja mwezi ula hapare mrumaha je suis dans la merde gami haruma tangu mwana ulo mwade na grossesse kutuja ratsa solution shango baki komole ola mrume hafanya domwa kajaje mrumshi hamwambia mba imana utsohuja wadu wa mitsemana c'est normal mru yarenga biye ya mwezi ya sakrifie biye ya tsurantre baada hamilo za honre mwana yafanya mezimili ya hara ya huja ya mrumsha mabia nsuhelewa rangosu kuna habi hadisa hema na wei ngosu ngo rekule ngo evite kusukirwa haja ula mrumshe hidi hata wae yembaba na bale mbabe mana kamba ngusokomwe hakaurambu wa izu ya renda ukangwa unema na heli aliyo shakwa jaka ujilande kotika jumsa kange mziro hajo mitwani ndo witi mdukotre ne maparki ya jobarangwani mabandi witi mwana ukotre nziana jobarangwani mabandi ya violewa kamkana dhibu wa komori buwanada mwikonga ni wapeo mdoele wazarugo zenu haye 2 mois mzazi hambie mruma mbabe sodo wa mitse mwana undo yatujuza bado ula mruma ewa ngomvani pourquoi utso huja raidi wa isheke mwana habitwa kafa na nika mtujue mbitane kafa fanya zao fanya hata urambia ureje faransa mrege mwana uo mumprotege deja ngarfanyo 3 mois mbaba habaki komora na mangalie ya voda mpedo te mwana ngu juzaya dampedo ta emwana moko wangu juzaya mbaba habaki komora izo ajusanga rungu somo hiti makomora haringu somo hiti mabare mrumshamkaza rabu balinga huwa baba vrema wa baba wapeu wa isheke mwana ulumadi hamitiwa wa usiku wasi haikabidi upezo rengi avyoje husakrifie biye kujareje husakrifie biye kujareje France 2 mois kujaje mrumsha atoza korona bebe sodo wa mita mrumsha babutura ye mimi ngabo mruko ujo hangu kabati mruni wanauma hangu ni wanauma hangu kati mruko ujo hangu butule mwana wo yo henda hata waye wonge na 17 18 yo ujo ujimenye nezengo hata hudumsha ndani yekende hata ufanya haja ikafanya wuti mrukuru hawaiche ye mrumangu kwa tunifikire Henry mrume akabidia elewe ya jua ya ukaya no ibidia beze ya dishagado nafanya gujoka ubaki komore mwana gujoka uzaya anafubo tuna mume mjinga wallahi wedu wa mitse bwana osoma hiti mango jojirema haukaya kauti wa mitse bwana juka urambi hujaza hunu faranta shahubaki ho haraya wa haja ya latif subhanallah Mwenyezi Mungu ananiki hatima njema Mwenyezi Mungu ananiki mwisho mwema yimbada wiwa peu ngujuka ukati komorudo jihania neze justi wafanya zonti pia kuchukirwa rejei gono nchizemru mshahu na mwana ikaudo na grossesi autisti yake hamu hasara na taabu subhanallah Mwenyezi Mungu narpone shari anafunga wihunga unakalizi wallahi na Mwenyezi Mungu mto haukaya ndawe subhana badisha hawa wapeu mwana ujinyalio mwana ukokakize ikaukede mshanani mwana ikaonyede mumangale mumnetoyeo uhundu le pouvoir et le cul bo cinéma ngodi wala de na mwana ha autiste alaikum samba karne sren mwana ha humade wende hata kujatla kapoti shahusi abo wende ani hubado patufu wende humita alafu ye famia mbebe mkansi hoga mregule jingini la anyulo mdo haba ukaya gamsoma hitema
haukaye mane mrumshi yambada yamba botura ohangu hoka ujamru bonjour famaji ohangu hoka ujamru ohangu kabati mba paru jahono ohangu botura mu yemana hatu ye kadoroha wana maahe wangu watiti wauti wangu hata waonao ani waonao wala wao supermo alafu ye mrumaha nguni mwambi yeza hundre mwana ya kaudidi yarambiye yarange avion hau ya changer billet raho les dates les jaja kajarenge billet hahansata les dates kajadunga les dates normales ye billet hay sacrifié ye billet uyo yibiri 2 mois botula mukajaja iko obligatoire na bikabesenda wodo amitse mwanashe izona hambia zahe mwana ikaobidi ukanehamu na huzuni urambia uji kajaja gasina 3 mois kajaja mujokoda fanye 4 mois ke kaja ya latif yabo gujoko sputijo hunde kalimandadi ulambe kausuda mitse mwana hoda oni hahoka ujambamro finalement baba go soma hitima ufeda wone fami soma hitima ufeda wone arhamia hao soma hitima ufeda wone fami da wanda wa peu gabo ema kaseti ya lomonziani ya huzao ngabo wahindi ngabo zekabila zihuzao kutsuhenda wenda wazirenga shagoronge mwana hao ikangono kange mmade yeka hata ujine toye kajine toye hata shosha bingo yo ujua chichilili ya usaro hata shosha uso yo ujua jinyali zenguo uomana ulona 18 ans finalement bo cinema nguronti emrumshaho ya subise emrumshaho nguju eka hanambia mitiramu eka kujareje ihunu Faransa wallahi emrumshaho nguju hu denonce definitif Allah ujue emrumshaho nguju hu benwa Allah ujue banema na yambia turamu inusitara emanambia tura mwangu kwa tsujua emanambia tura munuhurongoze mso ukelentsize grossesse ya hao mso ukelentsize mwana waide mzaza wangu sufre mana ulo autiste na grossesse ya sawa suli 8 mois bientôt ngo Josiah ngono zetabu ye mzaza ya juka uziona emrumsha juka uziona finalement ufanya upeu na rohombi ufanya mbangu kwamba crime. Walaikum salam Fatima. Subhanallah. Ya Latif. Ya Rabbi. Nyezi munanike khatima njema. Nyezi mgarnike mwisomema. Wababa wala hitima. Zinu hitima. Mana hawa mzaya ulomade. Ulomade. Emru mshangu jukoshte yarenge mjuhu. Mjuhu. Ikawa mbabahe emru mahe de alala ne mwana. Ya bangura ngo ya protege hau ya domangalia na autiste mwana mtiti na mzazolo autiste haye kamkara kibana de mwanu ko wana de mwanu gwanza ujel kinsiba nurudo hamba ulaba wa politiki na mafiti sona randoma zero hozatu zifu zero hozatu zemungi zombi oliyo wendo ni paro laisse-moi subhanallah yemzazi ngu sufri na mangalie mzazi ya garde mwana mtiti ikaraba mtiti mwana ulo autisti ba ikenge na 50 ans par exemple uonge sawa na mwana ulo na 1 an haumezi uonge sawa na mwana ulo na 2 ans haukaya bonge izu yafanya ngufanya jamana mtiti alafuna mangale upeu hamada hunu watukofu zilungu ikanga zuro ulaya gazifanyisho unu Faransa tura mungwano nizo gamjonga majulunga na makulukulu wakati gwari detesteo gwari lemao bahari turamu wadzazogwa mnikao kofiansi wababangwa mnikao kofiansi wanashangwa mnikao kofiansi ngwatu wao ziloro honi watijofaha huzuni na hamu gwa detesteo wadzaze gampua umaha wababanga mpwa umaha wanawashiga mpwa umaha wimanzi wari manzi wa alaikum salam zesirizanyu gamwambia turamu ebo turamu yambilo obo majindu ngwambio guvumbo mazina ebo turamu yambilo obo majindu guvumbo miji turamu yorongo avec le respect turamu kado denonce miji ya wangu turamu kado vumbo mazina ya wangu turamu yone sazembe zijilio haini za mhunda ya elewo ya ukaya nsifi hahamu haukazi nkazi ni hunda wa miche wanashangu wenji walo hunu Faransa walo haruma blocus wajihunda wafurene harmaze vizao wagarde hamu na huzuni homorohoni hao hasibabu longo za wajiria haina wakati nda tarazamba ohamba alhamdulillah kajani hunda wa miche na nikane muo nikane mvuni bakibana nsitsu jangami za tsifu bagabo tsuo za mhunda
izo pia ni kamono sharga manzordo yardo safihi na udodi ya wandu bahiye mbaba woyu wona haya ula woyu ewa ngobakio kuna parja Faransa ngobakio Komoro kuna parja Faransa haukaya ba mwana ulo mwade hufanya mbanu kwamba violence woyi mwana mwade mwana hawa wa mzaya hufanya mbanu kwamba violence haini wakati ujohe da hata hunjia nume territoire français gojo aretewa he mwana hawa wa mla mwade haukaya humandisa inu hamba viol ufanya violence Nyezi Mungu narponesha Nyezi Mungu arnike musomwema Nyezi Mungu arnike taufik wanada Muhammad wanu ze famiza hawa watu uyelewa alaikum salam da cœur d'or subhanallah maskini mzazi huyu sidi utabiho ya rabbi mzazi wangu tabiho ngamwili wangu heni ujuma na ulo autiste heni ujuma na ulo mwade mwana ikamjuka mwana autiste weka ka tranquille oui esprit a hekaikansi wakaja paro kansi wazima même pas une seconde yotsuka juma ufanye turu ya nyumba yotsuka juma utozingilo da honi yojusashila hala tsahula ngera be mrikawo ulo oni ulo made abitsena yalona na grossesse deuxième maladie yalona na grossesse mzazenzo mzingare hula tijudanguha mzazenzo mzingare hula tijokoza yangalia mrikawo hatumshana ni ekajibeha yeshahawasho mjeto shichilili malani kado samjilia hayi alafu Muhammad yenge jonga ke famia hengo mikao haki hauye famia hengo mbawo izorabo yeka izorabo jokamba bahaja pasonga wesul que c'est pas toi jokanga wesul que c'est pas vous bombaba mwanza shonga joka huja uka sur place wakati yo uka sur kama uduka bonde bafanyo ADN ga sur kanda we hayi ya latif nyezi munaniki khatima njema Mwenyezi Mungu ahifadhie Komori yako, yahifadhie community ya Shikomori. Ikao hasibabu ya Mwenyezi Mungu nasi gari zamba ili wanasho watu wake be protege ili yani Mungu ake vigila. Shika mjongo nada mwayenga uturamu batura Mungu wanone zambi kamjibu hapo turamatofu bwe mijihanyo. Kamjibu hapo turamatofu bwe mazinanyo. Subhanallah. Ça veut dire quoi ça? Ils nous rendent, ils nous paient, ils nous créent. Ils nous créent. À la fois, vous avez dit que Mbaba Sindai, Mbaba et 4 Sindai, Djouka Hadja. J'ai déjà gardé la famille 4 mois. Bientôt, Mbaba yake Komori. Nabu haishale kafala hungamana. Yengu baki Komori harende. Na ikati la problème de Nembrumsha. Kajamana de Nembrumsha. Kwa javurane de Nembrumsha. Shambi ya boshe. Gamondo harma shuhuli ya manzanu wangu. Ulolo henda Komori. Alaikum salam Mariam Abdou. Gamondo harma shuhuli ya manzanu wangu ulolo henda Komori. Gamsiho. Ula mrumshahe kajaharaya. Na balamba ba dejangu yele waizo ya renda. Valangu tlawo. Huheda hule mrumsha mabeke manage mziro kaubidi ya renge avyo ya rambio ya jamangarie. Kajarenge avyo ya haja. Kajarenge avyo. Mzadzege na gudungu natali mruma jo mwasuli. Hadof kilke habie mrume change ye biye. Utiken satane dati na ye biye linjia. Ba wishe za hunre mwana. Ne mwana ngu sufre. Yawe mzadzege na tomoka ya mbaba ngujurambio yaje. Wajiwa fikiri wazima. Ya latif. Ula mbaba li dati lija. La ubidiare je ikajaja. Ula mrumshi hampara mabeba nguba kiureli. Haba nuga po problem za ifami gama zuna raja 2 mois. Yembeba kajaja mrumshi haba no. Bese udu wa mitse mana oi. Hoda hunu unuka huja mana mme. Kabatswa na umangu wako uja hunu. Kabatswa wako uja hunu. Rangu wakati na biza hemana. Ikabidi kanga wibanu. Ikabidi kaurambi huja. Uji hunu kutsu huja. Finalement, tu trouves les culs et les kilos. Ubaki hoka kurejei. Wede wa mitse mana nda wenda. Ula mbebe jiza masera. Si c'est pas toi hujoja manga. Mwede mwafanye adeni. Kutsu huja. Uji hunu hubaki Komori. Mwezi warabu ye mwana deja basange na 8 mois. Bientôt gujozaya. Mwana autiste. Alafu mbaba hubaki Komori damba gusongo hitima. Soma hitima ujire mera ore fami. Emru mshaho yeka huyenge. Yo uhanziza.
ni wanzana mzawa na waili wanaume mwana memzima gena 9 ans mwana memzima gena 12 ans mwana mshe muhuge na 18 ans 17 à 18 ans izo zonti pia bombaba wewe roho yaho ketsuhuva ketsu ukozolonya ukaya kuna kaushida ueshape izo ikaudu wafanya ebanushaha washamana uko unyalaze nguesho gizoda ebanushaha washamana ikawo uchilesho shadingosho gizoda ebanushaha washamana ikawo ujwa humtsambu wa humnetoy subhanallah. Bomzede mshitaki idemfanye be plainte be hatu ambassade kwa jom convoqué idemfanye plainte parce qu'on est criminel. Alaykoum salam ma chère. Idemfanye plainte nutsonata imani utsora mbaka imana mmade ikaonika mlala hoda honi nyusufra sababu de mwana huo haukaheni ujuma na ule autisti yungu juelewa ukavurema yabo le darolo le kadisiwa. Finalement tu oses de coucher, tu oses ya uregama na ulo made autiste ulade dona hataka kujiproteger hatatsa umitse ujuhuse komori kutsukiri wareje hunu faransa ne makazi ya hoda hunu manga ukadone mrumshaho no wana finalement gontsize mrumshaho ye ajali hiyo haukayo ajali ya mwana ulo autiste litse na ulo na grossesse. Ya Latif ya Rabbi azalinge mwiyi na boze mozatu ngizo zankutsu. Walaikum salam mabahia azalinge mwiyi na bosi wakomole communauté nga siwayi hanaye yede mana mnyezi mgarensi za azali alipinise dabuka sisi wayi rahanaye dabuka sisi wayi hanaye. Walaikum salam mama Zain mnyezi mgunani kimzazi wirohonku mnyezi mgunani kimzazi wijitihadi na mvuhu esiga mshido mrambu wa mdika ulu na mwana ulu made ulu otista ndi ulu mziru iya bwe mzaze wa haka ulu ndamba hazini bade mrume haka ulu mreda jimbavi ye mzaze ya basaharansi katufanya hazi hakede ntize mwana uo uonge harumatambu ngufari yate mrume abasa ngufari uka s'il vous plaît nso jenu hunde solution so huja le kalboshi lokal suyelewa wimsaidi azam. Walaikum salam ya Latif mzaze waye ngusuplie mrume s'il vous plaît so huja rekandawe rekatsindawe viens pour qu'on cherche une solution ba le kalboshi libaki hariba la hasove bange komor ngawe komor baika hubale emalia manga pia ujayu hubwa maluka hubwezo zonsi pia ngobaki tsile jei ulaya ese ngono ke vya honge johenda wakomori pia ngwajo hujua wanadamu pia ngwajo hujua mwana hao wisabi kinaza alio mwana hao ulo mwade ulo autiste utsomema umrenge umitse ulalida wenaye ufanye sambla kango sokomori mrumshaho ya hupare yekatsi ndawe joka hubeze hureje shahu si harma mashuhuli wabagula mamashule mwanzani wa hemwezi deja basanga ona 3 mois raile mwana hushaka wandosa wajua kange mzio engo jihonsi ya ukango joka baki komori juskaka gohonsi ukango baki komori juskaka bombaba wa peu n'importe quoi gamjo swami hedi mrongo wao parce que gamono hedi mzazo ya subiseo sabahani para video hakatsarme kanape hazigare manahe hamzigara jao yemba deja isavenu hatangedene mwana gunelezo mahadisi na zililo alafu mna mwana mshagudongo na ngalia jao yotse hayontuna na ya Rabbi yemna mwana autiste gudongo na ngalarmo telefoni yo anibo mama ina disuda mine mzaze ngulilo ngunelezo habahare mwana hamzingara mtakroshe hamzingara helinu yemba idomine subhanallah. Ya Rabbi gamgiditsina mwabieni bwa komor ye mwana we ikajamitiwa hauki ikajamitswa ni mdutsoka yonso ke mwana we yikadoro ye mwana we yitsuba koda honi wana umahe wa utsuwandu wa jaculeo wana umahe utsuwandu wa la wa supermo wa watu twatip ima specialist wako ujabo kanga ima parango yabo iya jomitsando ya Latif mbaba tsu holi ya ujaja jire terapeute jurambi uje baike do sukwambi la jo hundre kadizi wambe hundre namna ya wamba shadiza saudi fitinia hu exitem dum shatem dum shambi realite kanga mjoko do amitse mwana yabo kuna huja
dizo kweli kutsuhuja hudeside kutsuhuja shin shahawa phantom shahawa mbe shinu shahawa mbe ngam amini ukaya imana wazaza hangu waniko aminifu wanambia dabukaza rongo zao zekala iyo bonze dabukaza rongo zao zoba koloni hangu mitulamu dabukaza rongo zao Mwenyezi Mungu nami nao badika wazito wao shekazi ni wasu dikazi na parola iyo bonze wenji na wenji alors mes réseaux sociaux je suis un chango bien satisfait parce qu'il y a Turam qui est là il y a Latif subhanallah ni wandu mtojo wana ma autiste na mje sur YouTube mtape autiste gamjo wana heli wana wako fuku wadaho gamjo wana heli wana wako uranganya wadaho mana autiste hodahoni hoboka bakambahindu shamana kuna uhula tele ike abo ifo winambula kuna uhula zindu za valorizike abo ifo zimenyewa yede heli wana wanu heli wako usufu ndi heli wana wanu heli wako uranda ndi heli wana wanu ikaw wako utabiha ndi heli wana wanu wako ubunguza yuni nuitu oshida wa harmada kanzima oshida wafanya tour shiwi na jana hodahoni juma ujisa shila wadatse shila wanjion vuvuni wajuse kanape wajuse ezanu wende warangesha hula walate wanjo frigo watowezindu walate yedele wana wako usufre he maladi uyo no wade huo ndele wana wako usufre wana utabiha kujajo kanti mempa une minute umbare haukeda wena ilaheja husu ya huputsu arambida jusashila ya vrizobonsi yarambia njo frigo ya tozi rupia zuholelea yarambia njo hopani yarangezanu ya nambuwe yarambia renge telefona mama heka iparisa ya uklemajini yarambia ndebo yo armeze kanape ya zinambuwe yodelo wana wakuka à la fois il a trouvé le kilo d'aller baiser sa fille sa propre fille maladie finalement katsuja ya encourager mzazi wazifinia shaba kikomo rungundo kalize hadi waza ya ukaraji we mwana mmade emru mchengu joshida ya poursuivre même d'ambassade ya komo wa paremba ba we wa mbali ujaona ya ma sœur Sali Fatima il a dit que elle a une enfant de 4 ans autiste tout ce que je dis c'est la vérité hakaya ukwa tranquille la fu subhanallah subhanallah ya rabbi izo mzazo ya fikiro botureke wa ihazaya kana ka respecte ila uzade wahe ye mwana kana utsomuwa ye kahazaga midamina ibanu nazori mziye ni bahare mwana ye mwana gujoka yaje mwana gujoka yaje yo de mana mzaza jono en danger ala fumba ba hubaki hoboshunga ipasi hubaki komo ribonu husi gotsongo cheneri eda wene fami kango joso mahitima gojo penulo gamjoka kuna huja kango jokanga wa danger ne je m'emballe hunda solution kaye mdumsha hongera ma problem ye mzazai mana hamba bai kenda we so huja mhunda solution so mhunda solution subhanallah viens chercher une solution habaye hanyo hikatswambia majirani katswambia wangu katsulele baike majirani no ndo tipe kwa jone mwanabu ya lomziro sha a partir ya message jom kinisha wadi sulambu wakanda we hey uwonge jemza zeuru wongo sofre nguna elewe mzazi wangu sofre mdukana mwana hedi numrutabia gira mbetsena byenjezo na wadi wabeli yemzazi wekatsula katsunwa hasa hatimu Mwenyezi Mungu namnike subra ye sufransa yuna yatsijifunza dirishani ndu sufra ulona mwana ulomani haruditsena na mwana tsena byenjezo na wade yapo mzazi wengi harma tabu Mwenyezi Mungu namwenjeza imani wakaka deja tabu mwana ulomade ulona grossesse andi ya mitsa de mruma haya ya rabbi na maganizo mzazo ya subiseo yudmana rabo Mwenyezi Mungu namnike imani Mwenyezi Mungu namnike rohonku hauke mzazo nge pray ajiuwe nge pray ajirande nayi ye mwana ya mitsando de mrumme mbaba haya mwenye humzaya hanenge rogonraro ye mwana nge made
hadi anjiza na wade gwanzo mzia tsede hula na juhudi la ukawede mbada hahedi ya mitsa ya Rabbi. On alarme sujet. On alarme sujet. Mon deuxième sujet, parce que ça fait mal. Désolé, n'alarme sujet parce que ça me fait mal dans mon cœur. Il y a la tuf. Il y a la tuf. Watukufu, n'alarme sujet dans le deuxième sujet. Deuxième sujet, quand ça fait mal encore. Au cas où tu du zawam de ulo shan ulo wapeo. Ikawa du zawam deuxième sujet. Oui, moi namche, mais ma kalma yanka wallah. Le sujet nous dépasse, t'as vraiment je me sens mal. Et deuxième sujet, oui, madame Sharak Kamgenshi Homayoti. Ya lolo ni madame Memao. Yemhuahe ngehunu Marseille. Yemhuahe ngehunu Marseille. Et madame Shewu halolo ni Maore, ikawa wazawa na wara. Emrumahe Maore, yolo jahunu Faransa, harunga formation zahe hazia. Waka wabir 2 mois rahi jaja Faransa, harunga formation zahe hazia. Ikamongon mausiku amambia mndu mshoka na renge mwana ye mhuu limbeshe manyanyuho ulo Marseille ulo Faransa ola mndu mshega jauna kazombi haiko wode mwana ma mhuu wangu ulo Faransa ikarimbeshe mwane problemu hili ya pas de souci la bala ya quelque chose warenge ola mwana ye mwane mhu woti mluna mamicho mwana ulona 6 ans 7 ans warenge mwana ye mhu wambeshe ula manyanya wa hemru mshe ulo hunu Marseille ye mrume badala ido huja 2 mois 3 mois haruma formation wakati la yo ujabaike mwezi yo mkinishia mezi mili haja 2 fois wambo ila dehaz yombeha na bala ilati dehazi subhanallah olade manyanya wa hemru mshahiga hunu Marseille wakati la ola mru mshiha bila ukasabungo joka wane mru maho halo la Faransa imana mshamba ashemru maho kajambe mru maho halo la kutsaha solution wenda Faransa bemane mru maho weni usikwendo Faransa halo la she ya mambia kajamabia ukaya ya mru mme halo le mhuwahe subhanallah karitina tambaru kwamba hanta karitina tambaru kwamba hanta zindizo wanadamu ikaw warile ma bahari ngari zambao zindizo wanadamu warenga bahari ngari zalaniyo zindizo wanadamu wadeteso bahari ngari zambao kamtujwa kangarambao ilizi change ilizizie kula mwanamshe hambie mruma vansa mla kahulula bahai njohulula zabari njohululi ya zabari njalola wala ntina katina njohulule ula mwanamshe apare mhuwa hamambia ibanu kujaisha ibanu samilo kaya emrumangu halola haba kuransi hala rabi emrumangu johuloli ya zabari emrumangu yohuja ekaja una jama formation wakatoa pia yohuja hundahoni yulala hundahoni ya bola mwanamshi hende na uka empesulaje nda hata hambila hewa kujuha wahenda ukaya wakatila emrume yoshida hafanya mwezi mzima yohuja hunu hafanya mwezi mili na balawela mrufanyo hazihula balahula ya haziyama yoti ola mrume hairanti
hailawa yajia installe Faransa emrumshe katuja kemruma iharatila hazahu la mayoti ndizo halole mwanyanya wa hemrumshahe badi uhoza wode mwanyanya wa mbebe mzima mzaze mzima wao ulohunu manga la mwanamshe hende hata kaja Mjona bia kabasa mwishi yao. Abasa c'est bon. Abasa c'est bon. Ok, gamone Ezekiel. Oh, la madame Shahatu, s'il vous plaît. Il y a une madame Ezekiel parce qu'on doit signaler au soif. O atabi hao haukala plupart na mwika o atabi wandu wanaume o kwanza zirongozi nurudo zamba. Ani gwanzo baki arma tromperi na upeu. E madame Shahabia mrumma ya ukaya badala ya mrumme yo jahunu Faransa ma formation zahe. De temps en temps, yo la ohahe manyanya mrumshahe unu Marseille. Halole manyanya wahe mrumshahe kaja zijua. Haja ngudongo jahunu haina wakati na eka haja Faransa yo homo saza. Hende hata harompe ila haziahe ula mayoti ya Iransi ne ya jia installe unu Faransa ula mrumme. Kajabie mrumshahe. Mrumshahe haelewa zila changement. Zahe mrumme nele fitina ya mbilo. Na eka jamila ukaya halole mwanyanya wa mbebe mzima mzaze mzima. Subhanallah. Wede mwanyanya himru mshahi mbebe mzima mzaze mzima. De mhu wa hima namshe uloma yoti. Wakati ula mwanamshe banda hisha fitina haole mruma ika change. Hambe mruma ukaya ngamju Faransa. Gamuduna baki Faransa ukaya yuhondi ho ufanyo wakati mwinji. Ola mruma mwambie yehu baki huu nunga wena nyumba. Ukaya mwanamshe mrume hamnika nyumba. Ngwa una nyumba ukimwana mmao. Wakatila ula mwanamsha bano sina ujua ni baki mayoti na we via hopi yangu ifanyo Faransa ika oblige ya balo wana ya jeza ye mwanyanya ham héberge lula mwanyanya ya lolwane mrumme na zila pia ya ujua kwambia mzaze de mnama na wa 6 ans 7 ans ngudi ya ujua kwambia mama haheza papa hahe na mwangale Mwenyezi Mungu jaba nge wakati yo ya jiambila nondondwa jina hindi wabakibala ye mrumme wakatila ze formation zifu kasukila ja Faransa habaki hunu na balaka kaikili wabila mwezi ya mbengu jomanga emrumshia mwambe ukaya hai ye banu lango siku na ja Faransa gardio la fanye 3 mois 4 mois kutsuja waniona kutsuja wariona ola mrumme mwambe ukaya ekango baki wa himanya nyuho ntsina huja badika honde hurenge nyumba emrumsha mwambe yentso be mwana madombi aruka udola la hunu akaudohu héberge ntsujo ngomuyonge mwana mazabari yen ntsojo urenge nyumba bahanu ba udojo urenge nyumba
non 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 gojo la oda honi horango daiko johanda wa ebergewa ge wakato njeni je Faransa shekanga oda honi he mwanyanyu sina muja gamono ye makri za hemjomba wai gamono ze makri za he mwanamshe ne mwanamme wai wakati le mwana haba mama à chaque fois papa quand il vient il dort à la chambre de maman na mwishe yo la hondani hatata wede mwanahe wasiza ula ya mrenga hula mayoti ya jaya mnike mwanyanya mamahe. Oui bonjour ala oui Moussa. Ye mwana hamabia mzaza hai. Ye ka papa haja elle dort à la chambre de tata. Na bala ye mzaze ye mwanamshe hamabia mwanyanya ukaya eka haja yotsa watse darengelote najala larmwe kanape yo yao. Et mwana hamwambia papa yo ulala la chambre de tata. Mama tata il avec mama. Womana zalo manga nge intelligente. Wana zalo hunuma intelligent. Parce que baike huani ka telefoni ile na kodi. Wa ushida wa jansorti sata watowe kodi. Wa ushida wafanya haini za ufanya wana zalo. Mna mwana ula hambia mama ha. Ya ukaya papa yo ulala yo. Wakati la mrumishi hadi somenye hero. Et pour que mrumahangu yamba ukaya kana ujahono. Wale mrumahangu hanambe ukaya. Ifo la wahuna hemu wangu. Ya jo ujahunu Faransa januani. Sheka njala wahuna hemu wangu. Kana ujahunu Faransa. Mrumishe eroho ya disomba. Vala wakama na mshe mgazija. Ikao yo ukaya hobonzi. Hoturaze mwetaji. Hamwambie mwana mshola ya ukaya. Antuka. Vanisisha ukaya mwanamme. Ya kaudo jahunu. Ula mrumaho. Na banu wahalole mwana msholo dawe na ye. Ola do mkonfirme yo uloho bonsi ya ukaya ye mwanamme maore ya kwa ujaya bohalole manyanyu huo. Na vale mwanahe mtiti hasama biaka papa yola laiho. Haba hamba de mwanamme hato wale foto la hemruma. Haba ndo hamba wi. Hamba uo hambisi wanahe yabo. Wabala mazahidi waidi wa maore. Antukaka wajaka wanro. Wambizi wa yabo. Walola na yabo ola hamabia weide mwangu emzade ola hab haji izingarasha hizo uo mzade mgazija ikao kajakamba kumkwala fitna shahaisha ukaye mwanamshe ola de mrumsha wahe mwanamme ikao hede ebizwani mwanamme ngia kaujaja dekuvre ukaya vanu wala wanyanya mbaba mzima mzaze mzima subhanallah tapa ontu madamu kutina ta honte kutsona ta haya yemrumme wa himanyanyuho yemwanambe nsumla umuhaku hakawange na fikira za kizungu nsumla umuhaku gamhula umwewe utsona ziri sawo subhanallah ya latif gosubuture ngemrumme wa himanyanyuho finalement mrumme ndambari katsuhuja yemwanamshe kujipose de question pourquoi mrumme hanguleo yamboka na uja janone huno zabenda mrumangu yamba kana uja kanga midamine uhahe mwanama na ngujoka haka uja hunu bwana suka hunu haka huja finali makatsu huja katsuelewa kwa bubale mrumahe ye mwanyanya ngumremo ye mwanyanya harade mrumahe nayi finali mangujoka uja découvre ya ukabale muwahe bale mrumahe halole mu subhanallah hujamanga huzaya gawe na wana huloza kutsukinaya shango jo urenge ye mrumme wahema na shawaho ikao hakama yoti murenge mwana hujango mgarde na mwana finalement mrumahe hajahunu ukaujaho ndi hata ujodo mlazoda uniho hatambiziwa nekebu ya kaurenga makamuda Burundi shahoda ta ya hulole watukufu ye mwana mshola kajashida resiste hendambiye mwanyanya ya ukaya marahaba menji njaka ujwa kazi zindongo ujwa spiti uzifanye gamjoka wakuna nzarangu hale shachido fikiri kabanu ngasina unanya na ujamaya raidi wade mhuangu mbebe mzaze mzima hunrege mrumangu atahulola he zabandu tsomla umuyanzo la umumimi lo deli kalma bie mrumsha haba mimi gamrudinu hambiye banudo juango kaye mrumaha hoede ansaha
hamerite mababa ya jeflu harumaze nsaya zahe emzade waka wemzade shatani wemzade wa peu harimrumede ya mtsa wemrumahi manyanyo ya hutsaha subutu mabika ya mguna niponesha rishaho basi sikardo kazazibaho nguna ponesha rishaho basi karjala hitima hadaho shahuzulu husiabu hunenge emrume wahe manyanyo fina mauda mbakare mrumede ya hutsaha kutsina ta ont kutsuna ta haya ika obligatoire yemzadeola yabaluwana ya rohe yedaronge loteli abasar zambao kajashida hundra nyumba sha hahunduandua mrenge hako loteli kana ushinda hapara sankenzi na wao gutsogo bya hula aba eberjo mbaba hano yemrumahe abasari zambao bwa tukufu abasari zambao haja hunu faransa na wakaja jili mrumshahe mzazawana shasuri hajilia ledzanzelo subhanallah abasari zamba obu atukofu walaikumu salamu hidaya ola mrume bade mrumshe hahe hajue hadisi hamanadene mwanyanya hatake mwanyanya mwanyanya kajaunga argument zauji argumente shangwambu ukaye mrumaho de ya nsaha kutina onto ohunda kalima wambie mwanashi wao umvunze muo umtowele sutu honkoleni umbwehere viki mnyezi munaponesha risha finalement abasar zambao bupanso kwa telefoni abasar zambao bwatukufu ola mwanamme hajange hunu faransa katsujisize mrumshaha he telefoni emrumshe katsumpara katsumjusize sheponjo kazambe mwanamshangu hinga turuke mrumme haukaya emwanyanyu haunuka izo ziyongurongo yale kajauna kayo aibu kajauna kayo zourisa kajauna kayo la anambi wede mwanyanyu mbaba mzima mzaze mzima mhutena ego paro mrume umfanye gawe na kirtasi yese Julia giza eti mpakeje damba changer ma sœur restez tranquille avec tes enfants bakida unuwana utimpare mlawe ba yeshetane mwanamme maurewo yonu huse mwanamme maurewo badzimadeni mwanyanyuho yakaubidia uneha yadi mwanyanyuho yakaubidia uneha yadi mhuaho yakaubidi simsekitishe de mhuaho shahao no ukaya ngurengo shahaho yale ngurengo shahaho yale guhumenyele ndola yaha daika de la kaujali hubuwe matsu mwana ikao wahaho ikao hakanai ude kaujambe mama papa ya ulala mshamburu ya tata subhanallah wakati ka mwana mtiti shambu yelewa mwana mtiti ngujo kawe papa ngujo kama mahenge mayote ngujo kama mahenge mayote ya bwailo kaya que ça se fait pas c'est pas normal pourquoi papa tu fais ça maman papa elle dort à la chambre de tata mwana mtiti mnadaika âge de 6 à 7 ans elle a avoué tout à sa maman subhanallah. Finalement yende ambilwa nevaze ukayashe vansamla ruode mwanyanyuho na wahalo halo eman ari samla mrume yamlola awode mwanyanyuho ne mrume yamlola rode mrumaho amoni selefu twambandai wawambizi wa yabu ya latif ça fait honte c'est honte naruone haya rido na ukazi nzourisa homruhimile mwanyanya hashari yedu zamrudo ulo wapeu yedu zamrudo ulo na rohombi ya latif udo ya ukakonyo nzima rihimilie fami ritume hadaho rifanye zadaho mrukatsuona shahula bidiale shamrugurongo shahula shahanta mrongo shahula shahupulivusheo. Ça veut dire quoi ça? Debo masori utsije hu ani diwazen rumaho wo diwazen manyanyo wo ukehule na hokayo shetani. Noambe bomzaze baraka ukaya. Nyezi Mungu ahulawani. Zinu pia ngazila desha hunu manga. Garwano nizo elizi change. Makariboshi wenji wa chamfu wanaume wenji wa chamfu wa Josifanya gamnudini mabieni gamjono wanaume wajoka maze komantere wadori dia na insulte wadu wanaume wako uzifanya wajo uzifanya watujuona haya ya urengu wanyanya huwa shahao watujuona haya urengu wanyanya huwa shahao haurengu wanaha walalena waungu wao wadu wajoka udori deteste
odungaze komatero olidea watu ujibu waboni zambao haukaya mbaba ihamli hitima hatuwa wana hanyu maza ya mrege gamlao ya Latif badi utitsa mwoti hufa kamondo Faransa mrumangu tsamilo halola gamondo iyo ili njua protege mrumangu ili njua garde mrumangu ili njua bakidem mrumangu na balangu jo Faransa ya ja ebergewa na mhuahe na bale mhuahe de mrege mrumme ya Latif. Walaikum salam Zulfata subhanallah wenju kwa jusobu tuila zerugozino kweli butula zadi sukouza mazo kweli butula zadi sukouza bayana tuf e communauté yako gyombi watukufu eka wanadamu wengi wakama turamu gwambao avec respect les échanges wajudo para waambilwa yemana DJ sayambilwa turamu yambilwa da wakagaru nonizo ili échanges batina upulivusheo wapuwa mrusheo hawa wapuwa mjisheo hawa wapuwa mwanadamu sheo Gabajili yotara hanfumbi zinji harmetsinu ika wasi garzifanya harmetsinu gamjonga on a des modobe ukaya izotura muyamba on a DJ ça c'est pas bien vous êtes qui subhanallah ya Latif na magale dulo ni mwanam shewei hula wa mayo te ja protéger couple yae na balangu jorunu ya jorunu Faransa ja protéger couple yae na balangu du ya Paris gudu ya mafumu harmokeri gudu ya fumu harmokeri gudu ya blessé wa carrément ne kaka ki mayo te zinka ja jozi jua hajudo shahari shahidi ede ta confirme e mwanyanya kajahana she mwanyanya gwabukaya e ani yemrumaho de nsaha ya Latif gabo mranu zisabutira eba nukoni gabo mbaba just mutarenge mana hemle sabeba nuhujuhamu yekujajwa kakomoringa wanadamu wengi wa mitsuwa na hawa wazaya wafungwa sifanya video ya palonta ya mrulonzuani yarenga mwana hahe wa 4 ans ikawo ye fami wahe ya wafanya video mwiwono ndiweza kanga yarenga mwana mshwahe ya mita wodi mwana mshwahe mbebe mzima mzaze mzima ya mita hata ya zayade na walo msiruniho na wodi mwana mshwahe mbebe mzima mzaze mzima mzazahe mwana waidi ya hula zekiltasi yanike mwana mahe adona nationalite dikadua harenge mwana mshwa hewa ikabidi ya mloze hamita hamlola ngao msironi izo zifanyisha alafu gani hamama aningani hamana da mumaka wakebu nyezi munari hifadhi ya Rabbi ya Latif subhanallah nyezi mnarekeze communauté yatu gamjuke zonaba wenji kwa ti content gamjuke zonaba wenji adwanza ojwa batasamba tunamuhafu gamjuke zonaba wenji adwanza mbaka tunamuha ulowa parce que kamti content kamti fier gamtuki wao kamtuji bwanami parce que je dénonce ce qui se passe ici en France. Iso gamtuki wao wede mwanya nyombebe mzima mzaze mzima mhuahe yakaubidi yaoneke ma yebo frere wahe gurongozo mwana mshama be arrête zia utujurede mwana manai shaha jaharenge handi homrenga shadi hamlola ya mwana metso ihajaga unu Faransa kajajile mrumshe na bala hambia mwana mshike joto ganje Faransa de kahula waiho amjujanjani mwone tsaha nyumba katsujwa de quelle position ye mhu ya nikao ye bofrel wahe hata ya kaonda ya kubali ya lole ya rentsemru mshahe harma galeri na tabu finalement bo ya wasulu unu Faransa kajapare mru mshahe sha sur nge hema nyemru mshe yondi hoyaliyo tabia mbi za kiubungufu
tabia bizakula anifu tabia bikawo ruso usanto kazi ndo kazifanyishi tabia bikawo nsu aminikanga bu community wazifanya nso tsili haka alhamdulillah katsulungu wa shizungu ya juhaba za community zwa jina ngwa juwao chagalongo wa shikomodi wasi hawasi releo kaya ça va pas releo kaya ça se fait pas releo kaya zakazila deshiha zakazifanyishiha ekaga mrongo community hangu waelewe masiwa mane maore swele wana luhanzima nzuani mwalinga zija shansurongo wa Jean-Paul ya elewe nsurongo wa Senegalais ya elewe nsurongo wa Ivoire ya elewe nsurongo wa Mzungu ya elewe bumakaliboshi gamrongo wa Komori pia wa elewe yabonga muamini ya ukaya nsupu ensi ya hangu sheo zetabu zijuro ze famiza hatu nomala honi ngarzamba wasi hawasi ribone shaka tsuzamba Jean-Paul hau Sarkozy ya elewe Sarkozy ngujorlani kahono wana wakomoni watungo fahina usiku cha izo namba usidelelewa wasi hawasi chako johunga wanadamu ma activiste ruwandu wa daula haki wadaba tira musaba pa wazangu gamfanyo na hii gamtsogori pasho katsurongo wa shizungu na jomba ukaya ganongozo wazungu wa elewe zetabu zako garongo shikomoni releo wasi hawasi mzie wa upeu no ubungufu no uchafu mufanya umalahoni tsogorongo wana hanyumu wa viole mulungu wandu wa huwa nyanyanyi kamtsona kazo ulisa alafu zamba avec conscience chaka tuzamba au hasard au kamitsu de longo shifaransa na chaba gamlongo shifaransa au point communauté yangu sheo wala beke shifaransa nsupa sheo ekasongo shifaransa gamzambo mbonyo baulisa vous n'êtes pas honte mbizinji mzifanya garwano nizo elizi change gamunukani twabia hinga hauka wanaume wengi mjoka kontanizo hauka yehazi hanyu mdoro jwandwasho wananyani mdoro ngwana mawa hébergement lahoni mdoro ngali wanzano wandwasho hanyu yini bazi hanyu yini mana mjodo kanti mabè c'est pas bien hein ils ont rendé hao ils ont DJ Saina tula mumzamba hao yeti haki parce que mzoya manze mtseye wandwasho wanyanyanyi mtseye wana mawa héberger mtseye wana mawa loma laoni hanyu yini bazi hanyu alafu gamtu kwa badagar mabè nkasaba pana mzie mledi hawa chafu nyinga muneka wizo yafanya yimanyanya manashwa mbaba huwana hahe yajia mmenyeleye odo bada hindi hambuli ya Burundi gundi tina ngumrongo ya mlole izo lizo muneka masula reti zilani reti zambi ilizabona reti zilongo ilizazia wana washuwaili wa mempermemel wisalam sujai atumani chaya seya bu yarenge manyanya yemrumshahe yemrumahe manya yemrumme wahe manyanya baada yedo jafa Faransa yema namshe gema yote wi Muhammad Yusuf alaykum salam ya jarenge mrumme wahe manyanya dem mrumme wahe manyanya mempermemel ya jado lele na hata yamlole na wode mrumme wahe manyanya wambebe mzamzaze mzima est-ce que c'est normal izo dizo manja tudo zamba kazorisa ikeja uhusu zini husu hokaka bayalija ni pasa wa komon gajo lilenga pia ekalija kadotsa wa mwenyile na utso mwenyile la fizo gamtukiwa badagar mabiyao gamjobo na hombonye hebo wanaume wa peu mloma kalboshi wa chamfu ikaongaramba ongarlaanio gamoneo ya ukarimbalilia nizenzia baada mbali ya double visage za honte na uchamfu chimwe nemen sinomlaumu haku haukazi yafanya hatu wanaume wangazia uja uzifanya shaoni mlaumu de mwanyanya mwahe yatsona taonta tsona haya yatsona ziri sao shayaona yakaya godo ya renge katsina mrume abidia mrenge tsotsi de mrume ahe mwanyanya subhanallah nyezi munarponesha risha tapa honte mzazi hamandawe tapa honte mwanamshi hamandawe kutsona haya ukaya hudhulumu wana wao hudhulumu yemhuwaho kutsona tahaya yabongo juka ukansi hunge maso na falsafa rwaba gaona mrume ya hulula gojo sbutubwe hanya ukenziani kuna unata haya wanada majwado hulani umji waho wa hulani zefami wa hulani imanyanyu heye jehunu Faransa yake konta baada hahujilia watukufu
désolé parce que je dois faire des appels. On doit participer. Chaque fois que vous participez à ces appels, après téléphone, il se dit que tu allumes comme ça, il y a recevoir des appels, il y a un iPad, il y a autre piste, donc tu dois par appel normal. Chaque fois que vous doit par Messenger, il y a un participe. Je dois aussi dire que c'est monsieur Karo de Jokadalma, la DJ Sai, bon manama DJ Sai. Chez nous, je participe ou je participe par Messenger, ou je par Messenger. He manam shawi Karo, yaringe mrume wa he manyanya wa mbebe mzima, mzaze mzima. Ikao manam shawi hazaya wana wa ararudene mrume he maure, manam shaha kama yote. Wa manam mzima haja kawiyenshi. D'ailleurs, tata wahi Marseille. Finalement, banda wakawiyenshi hunu Marseille. Emrume wahi manyanya wa maore hado jahar ma formation. Hajaha kaudola la hoda honi hahe manyanya emrum shahe. Bade emrum shege mayot. Hajaha mrenge hamlola. Ola emrum shihambilo ake emrum mahi halola gaja kaujokaya. Halola ye manyanya. Hajaha unuli hanza ja protéger la couple yahe. Hajaha héberge wane manyanya. Finalement, et manaha wa 6 ans, hambia mama ya ukaya, eka papa haja hunu Faransa, youla la hofukoni hatata. Nyezi muna rpone shari wanza rabbal alamin. Youla la hofukoni hatata. Finalement, ye voisin, hambia mwana mshola ya ukaya, vanusambila ukaya wode mwanyanyu nana halolani mwana mmaure ne mwana mmaure wode mrumaho. Ola mwana mshi hatu wale foto la hemrumahe hamonesa ola voisin, e voisin mwambia ukaya mwana mmoja alole mwana mshewo. Ndokaya vale mhuwahe harangie ye mrumme wahe manyanya hamlola na ula mrumme hamwambie mrumshahe ukaya nsina huja iho eka kujalao hahe manyanyo zila pia deja hakanza eskive mnyezi mguna alponeshari nana yesuje ya hembaba yarangie mwanahe autiste ika ukaraba mwana autiste we mwana mwade ya mita ya sakomori ya bagula mama shuhuli ye mrumshe ya mpara bada dekuvule ke mwanange mziro yambia mbaba kaobidi ya reje hunu Faransa gasna 3 mois ola mbaba kajaja c'est déjà confirmé ya ukaya ye mbaba di amitsa mwanahe mwade autiste ye mzaza ngiabo hazigamanyi ha palpiteur badaga mjoka ya mwana ulo autiste uo yo ufanya yo shida hazungula 1 minute nele daho hanishko koda honi yo umenya uo mwana utsomwe manage na grossesse je sujet mbili razaba haini mru wanzu ya participe Gujojua ya pare ya participer mon iPad, cha ya pare Messenger, cha appel normal, kena ukina uke telefoni menya, inuti hulo usiku wa jana, ili nitli epis, cha episi uyo, ketu kiri ya soma, johanzenu paro, ya pare Messenger, ya participe, ya onese, ou peu, no pulivu sheo, nero hombi, ikao ya heze suje razifanya, Owanada mwanua ile ukaya upeu urisa rohombi ududusa mrunado na haya mrado jokaya nsile shinu bano hilanga mjo paranaibu subhanallah dawo insi photocopie bo DJ Saiva là-bas yambia le kan photocopie yambia le kan photocopie tu sais j'achète combien va là-bas nyezi muna niki khatima jama merci beaucoup maman chérie. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum watukufu mama Yasini pale. Arushilia mama Yasini mfaume. Kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yemzade Salam uwe mwana ya hujwa lekafa. Unamnike imani na subira kamwa benze. Amina inshallah. Yezi Mungu yamlekeze roho bayundi ya ridio botura. Mimi mwana hangu hakana senka harenge makaulu jusqu'à maintenant Yasini. Dabonga nuono zembro suza hemzade wo yo demana namba kwa lina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyezi kuna receipt inshallah. Nyezi Mungu yasitire mzade wo ni mwana wo kamwa benze. Amen. Izo waka uhamba awo izo nrogo za kweli. Na uchishie ye mwanangu ishio. Parce que wikajaza lo hedi na kakarongo wa shayi mwisho.
Mwenyezi Mungu jombaono lo inshallah ngujongo kamwa benzi izo wamba wokwana wambio wokwana wa ndini hasira haina mais le cœur s'il vous plaît tede chaba himana navuka fiheza sur le mur aba haino wondo no change bavi shukura halafu yote kanza ngokuze mzade woi haina za haja kweli kwamba alhamdulillah sha Mwenyezi Mungu nambe imani na subira kabwa benze Mwenyezi Mungu yamnike mwa imani haku yaenjeze shai bwana woi yembaba uo Mwenyezi Mungu jomtambo Mwenyezi Mungu jomdhulumu haina mwanza dhulumu menza ya hato Mwenyezi Mungu jomdhulumu mwanangu unikamkofie bahani japaru botura munakofie japaru awu twamba mama twamba papa urongoza yuhushi amba asitwa yutwa japaru kofie mbu ni mhetize mwana angu bae jirani japaru parce tujue ndio hetize jirani darenge buda ya mtombe bo mfilini au je sais pas alizo pia banga zirendea njapa bobo l'hôpital yo adubo henda holiko yo amande ya doda kivo jusqu'à vendredi hija abano apia to kufanya kenza nja mikakira bahinga na biwe mbaba woi yesi bukuto mtondo wa henda kutoma na uya bide maisha parce que peut tu hafanya umwa imani awe manafanya hizo ndeteli ya sufre uyo de manambia mbaba ka mcho bakenda uto ya mzazi ha alembelea wewe alembelea maji ya hurekoni yo ndenda kwamba ukana maji ya hurekoni kwa maji ya hurekoni yo GM ndio atire mehiki mandiro hao watakamize wakanitoa biambi tena pasho ya mwisho toa biambi pungufu ndo atendeze witi mwana ugo mwema mwapi kama shenge mwema cha mwana chuo ugo mwadi yako msate kweli Mwenyezi Mungu nambe imani ya mure wangu wamsaidie chuo ya mwana ugo mwadi ya ndiye msiwo yako mtate woka tusiwa pasho mwanzo ya mtunde atijoji wamba au hajivuriza au harege wale au hafanya sofanyiwa yewe kapkarazi bobo wangu ume mwamba mdono ngani wangu ume mwadwe shelenza ya hatu mwene shelea si wadate wa usaya paswe mtate wonge majalene botwa oui wonge majalene mama sainu wangu wa msutwene wamnike morali wamnike mahadisi mema kana ushindo badili ne mwana ezarendeha chaumo wangu wamnike nguvu za mwili ya hime ya sihema na wahangu wangu msaada shambenda Mwenyezi Mungu akishapo morata ya fieyo nane mzaze wo ingani mwati wekemza emba bahara ya tozi uruhi sakajada babomza be uhambada shove mwanao juha ushemeze beka kuja shemeza isirikali kwa tuhambanga uko polisi kwa mzazi shemeza bomzani katina ambassade de France gauna udroa kachu hasa hatawa buke hana hatawa pardon gauna udroa fanye blend gauna udroa onde hata komoro ndo mfenye blend pasko weti baba weti kwa mana shika wevo mana bashi harende kaitera kwa mpara imwenye kuja yakani matwanzi nje kurenzia mustirani heze bizi bakumbuka jago sitire kaka mali shira ilia do male yabuke didimba mkanema samfunge bainga niwaambie uko mzanze mwanana mwanzani wangu Mwenyezi Mungu nahunike imani na subira bayonzi ya loniyo cha Mwenyezi Mungu jovukisha insha Allah shaka niwaambie ukana hato baba babu hasa halefi adenyama hani ya yatini wa baba wa hakati baba hawongeshe shetwani raji bainga niwaambie uko mzanze para msaada ufanye plenty ufanye zenzia ya mwanza shoga wa mbanda wa shetwani uo baba wanzuru wa toma lahoni Mwenyezi Mungu anakunisha shahawa tinde malahoni uhunde nzia ya himana Mwenyezi Mungu yode mbango nushete uko mzazi mwanzani wangu mdania inshallah izo nabiwe mwana Chandala Enricao kwa juelewa ukaya bon vas-y nsipare shangwa para wa dérange amushendele d'accord bahinga nuambio kwa manama Mwenyezi Mungu jalia tawafu washiri haruma washiri fara tana una séjour ya 10 ans bahibe uhaye mbona hoi nema nandu baba hakati mananyu ho ngazaka urongwa mbaya una tinyao bahinga nuambio funga saya
ziwana mora ube embume wo embume we twamine ka we hatu maore na ransenya ba ka jatu maore paswe maore yo hanjo ananga rono wango shwa ndo maore o wanjo wana hao katamba ka jatu mhida takaja turuko wanahe wara we ka jatu maore we ka jatu masku wa bana huyo baika no hadi yoko manana funye makya uji huduru wangalie zenda unrenzia unrevahanu na nyumbasha hapo unavahanu na mume wa here ulelo wanao ube uhene kalo kila mume na hilo ne mzake mwana yu wala kati mwana yu wangi hajui paswe na hiyo ajala benezi chance hiyo ajala he rali ya kulata ya rejebu nao ya boshukura Mwenyezi Mungu wefufusile mwana che mwana yakana moya jawambia wabe ho wake mare ho mshanani ujuhe ujitapile na unaziwanao na Mwenyezi Mungu katululibwa inzade uongo utolibwa dunia na akhira kamwabe to mwana nuo ya hatoka uibiwa yende tunazaro hati uhunre ya bigure bahine de bengu mewode ajala wode ajala hikampa wewe yonde baba nuhabiobo mwana mama funye nacho dahuja harmele jinji wangadie Mwenyezi Mungu ajala kaona napatie uoni serikali boshila manani hoyilo karenga bahoresho hindu renga umvulumu rabino wana cha Mwenyezi Mungu tupala maza yodio nakatanu hamiye mwanana kama ujuhe unale shetani wangali wanaziwa nao ujangali haina mangwa urema urume utahindume waziona maji ya hulole ya kusitiri waduhu onando tango jo ureti mau chembu na howo wakaja timu maore paswara wa maore garu wao nao uhafili hama na umao wana hao ilo kalbosh tambrum ne wasali taslima ya go masalama shabba na merci watukufu gamjojo para messenger in participer chat s'appelle normal para mo iPad Mwenyezi Mungu yarjali joka na heri zichange haukanga joya ukaya wanadamu warediha na roho zangu na roho za peu wajihanti objectif ya hao hauredana naye na utsimbiambi wajihanti ko objectif ya hao upulia na sheo wajihanti ya ukaya wale ika uisho ikao shokashiliwa haukaya homrurengaye mrume wa hema nyanya ya mtinze tamaya wakati kawode mrume ya mnikamaesha ya mlola wazaya ya mbaha mrenge hamlola ne ya manisene manyanya uomrikao ya la shashi haramu haukaya isho shaki haramu isho yazifanya gajafanya za kiubinadamu Mwenyezi Mungu anapwene shar ya pwene shar na wanadamu Muhammad wanadamu ikao kwa tina ant yembaba wizu yafanya hafango ikao za krim ya kaubidi ya laaniwa ni famia hai wa mlani womji wa mlani ye komori mlani homdurenga mwana ulo otisti ya mrendezio ya mle ye mwanamshe woi hohuja ya renge mrume wa hema nyanya wa mbaba mzima mzaze mzima ya mrenge ya lale na ingera behombiziwa naye we mrikao ya lahitima utsomwema ikaubidi ya laaniwa ne communauté garjo wana garjo uzamba nezi change wala ngarma benya ukaya mimi tido ujoshida nzi change ya ujozi change Mwenyezi Mungu eza tungarfanya ukangari zambao ili Mwenyezi Mungu ajoka wanadamu wanu kwa jadaza zindongo ikao zijuroze famiza hatu zijiru wandu zatu zijiru wanasho hatu zijiru wajomba hatu zijiruwe mazababika usi uzamba sikardo bakarma rongo nzima su wana no wana ikao watongo ufahaina usiku si uzidonance si uzamba nezi change bato usikura zamba ramba garjo ulawa na sikarjadaza si wana no wana ume watongo udhulumi wana wazaze heze nyikumbi si hamba yotsi njema si wana rongo zinji si wana no watongo fitini wandu muhazini si hamba kayotsi njema homdu heda hazini ya kedena mwanyanya utona kirtas yende ya bwede ya mbalance si kardo wana rongo nzima bahiti rongo za kupluba si wana na zinji ili zichange aswabu ya Mwenyezi Mungu ekaga mjoko usikiti anga mjo usikiti ekanga mjoka unjia roho zangu tu mjo rongo zangu ekaga mjoka unjia roho hombi gamjo unjia roho hombi cha wallahi raili ngasivanu gamjo wana nizo ili zichange haukanga amino ka wenji na wenji warondo anai watabi hao walo harma souffrance walo bloqué walo harma tambu wanjianywa deza avese warema ma avese warema ni hamu warema ni wanjia tasio wanjia na mangogo zinji mabade menji ya wanjia
zarmezi ngoza hao hasbabu tambu za malahoni hasbabu trahizo za kopu hasbabu ngombe asongoro dane nuando mahao wasongoro dane ze familles za hao yekari zamba pour soulager nos sœurs yekari zamba pour soulager nos mamans yekari zamba pour soulager anhobi nada mwashikomori dojo ya ukaya e mwanamshe ndaro ndo anai hasbabu mahaba hautambu ni mrumme yekahaishi ya mwanamshe ya jana mbia rajabanura zamba ujamba ai zinkazijanu hunga wamiche sidami wamiche enga mfohahamu sikaili na jikalme sikaili na toa zanongo zinorohoni na bakishano wana emrume wenzi mansorohoni izongari zamba ili bie proteger no mama enosor bahi mwana shohangu karna uzia garjo uzamba wala kamrambia alitunduze dokote rirambu ezajiri garjo uzamba ili mke bien respire ili zoro zanyu mshinde ntutso jidulum hakana shwenji kao wawahi wajituruku wenji wa njia maproblemu ze avese ngizo hawenji ze nywade za roho ngizo hawenji ze taso ngizo hawenji mawade mbali na mbali ya njia wanadamu wenji ikao hasababu de manga inu hatangwa zihunrao garjo uzamba ili wakesulage ili wadojoka ya zinzani hunra kajanu hunra wa michi haukala preparo wenji wasungwansi ukaya banu mimide na hunra neze tambu zinu bani mrumangu eliani hansiza wana watano enda zahe bani ndami wa miche wallahi sidawo wawechebo mwana mshohangu ne mrume kauranti zawana watano ende zahe subutu mwambe ya ukaya wallahi watu de ujosoga njiwe na weka huranti utlia hamorohoni huzirenge huzigarde horohoni gazutabisha o wajoula hasara duwana hao wadu ajokandishe yatima kama uduhuromani aves au kamru yarenga rogo zinja ziklorohoni yatsongozi fikiri avesen kelentsiza mru yarenga tambu zinji yaziklorohoni bemdume gumtabisho avesen kelentsiza na mzito wa mwambiongo mahanyo ukaya tihwanziza Mwenyezi Mungu anponesha rishaho ikaye objectif yaho ujauni kawade unangamize walole mrajina wanangwa jahatalihe linu la huona ele cheliti huone ele chela huona ele mhono mme liti huone haukaya uodo wenji mwanamme youre mamakoti ikaramba kemrumshahe gudongo gyole na udoba buha mwanamme yojiwa karamba kemrumshe ngumanzo haku dangu mtuno ngoma yodi wakati wa kuonesa tambu na mashaka wanashohangu gamiradhi wanromahanyu wanienge haukanga mjokala prepara na ome wenju gwaniengao gwandetesteo banga mbia wanashohangu ya ukaya toma ya mrumana toma ya mrutsi mrumme mwana hao do ujo hwesheli ya maudu mwana hao do ujo husitiri maudu mrumme kasitiri mru ujo husitiri wakati kaungu hanzo sho wakata joende hata yandiso hutrompe wakata joende hata ngurogo mrajina yo huona madeze kabwa bambao bahibu wanashohangu wanambulu wangu wa mahanyu wandeteste nsinanze na mrengema kalima pour ta santé pense tes enfants et ta vie ton mari mets-le derrière s'il te dérange ignore-le faut pas lui garder dans ton cœur sinon tu vas mourir vite ou tu vas tomber malade watuku Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yanike musomwema jailie yemzaze wahema na wei autiste Mwenyezi Mungu amnikero honku ya dojwa ya ukaya Mwenyezi Mungu yabo kujo mprotege ya protege ne mwana uo ya vuke insha Allahu ya mwana mshatu kao ya mwanyanya dia mrege mrumme ya kane honku ya dojoka ya woti mrumme kaka mrumme hajuka kelentsiza ya mwanyanyu hoti mwanyanyu wo shetani da mtume no o usiku yambie mwana ya ukaya bo mwana ha ekanshashira naye nsori klawe ba Mwenyezi Mungu joka obe habaya Mwenyezi Mungu behele bala ye mwana hamba ukaya nda hubo mbaba ekale bala mgulija gamjohe ya bale o wakati le bala Mwenyezi Mungu behele bala Nuhu hashemeza ya Rabbi ya Allah ulade mwana wahangu Mwenyezi Mungu amwambia ukaya no nyongo wenzi ya wadeho wendao baulati mwana hao ula mwana wa shetani ekaka wao hajoka hudungu baibu mwana mshohangu ekawo hakamanyanyuho kaja hujohure ndaizo ekaka manyanyuho kaja johure ngemrumme ekaka manyanyuho kaja johutinza toma bai woti manyanyu rangule o mtowe horohoni haho yake ukaya yede shani yede manzaro hombia ukaka naona nziro hohulisasum hata mpaka dabu watokofu Mwenyezi Mungu nanike khatima jema ya nike musomwema ya jaili wanashohangu ya mprotejeni ya protejeni wazaza hafu ikiwa nadamu ya hwamba ili Mwenyezi Mungu ya rikubalie doa zichange hasbabu ndaye shati hasbabu tiram hata mpaka dayabo boum longue vie à vous Inch'Allah.